Me hanga rautaki hauora hei whakapakari I ngā hauora āiwi, kia riro ai mā rātou ngā take hauora o ngā rohe e arahi mō ngā tau 20 e tū mai nei. Koera te pūtake o te hui toi tū hauora Māori 2030 I tū I ōrongo mai marae I te rānei. Nā te minita tuarua mō ngā take hauora te kāwanatanga Ataria Naturia, I whakatakoto te mānuka ki te aroaro o ngā māngai o Toitū Hauora Māori I te ata nei. This hui is the opportunity we've been seeking to share the strategies and successes that have advanced health leadership across the sector while at the same time facing up to the challenges confronting us. Kei te tika te kaupapa nei, engari kei te haere tūpato kia mātou katoa. Me ngā tangata, ngā leadership katoa me o tātou rangatahi e hare mai nei ki roto I tō tātou mai. O te tūmana kua te nuinga o te hui, kia kaue e waiho tēnei huihuinga hei kōrero noiho. Ko tā ki te wā mo te noho tahi tātou ki te whakaro tahi, ki te kōrero tahi rungi, ngā moimoi ngā wawata e kaue nei a tātou mo tēnei kaupapa. Tētahi kaupapa nui mo ngā kai hautū, he tuitui ngā kaupapa hauora katoa. Highlight the kaupapa of oranga henengaro and alcohol and drug problems, and also connect it to the other things that are happening around the country at the moment. He tawhiti te huarahi, he teitei te ngā tāmira. Ko whakarite ngā kai hautū o te kaupapa Toitū Hauora Māori, hei whāinga mā te iwi, hei kaui anā tau ki te tau 2030. You have to be realistic because it's not only our people who have to make the change, so does the system. And in actual fact, we know that the system takes the longest to change. Ko te whakapono a tēnei whakamininga o Toitū Hauora Māori, ka eke panuku I a rātou te kaupapa, a hakoa ngā tau kei mua. Joe Glenn, Te Karere.